Jesam, dobro nam je došla još jedna pobjeda. Da, loše smo startali, nažalost, ali tako je nekad u rukometu, imali smo stvarno loš start, nismo uopće imali fokus u napadu, u obrani, puštali smo nekako sve, ali evo od 10. minute uozbiljili smo se svi malo i klupa je bila tu i reagirali smo na kako je bila 4-5-0. Ja, hvala Bogu, okrenuli smo to brzo i onda, mislim, kad smo počeli voditi, imali smo utakmice pod kontrolom. Tako je, znamo da igraju i oni brz rukomet i imaju 7-6 napad, ali dobro smo se pripremili. Kuzma je bio odličan večeras, obrana je bila dobra. U napadu smo u drugom poluvremenu imali veći fokus, igrali smo pametnije i evo, zasluženo smo dobili utakmicu i sad što prije odmoriti koliko možemo i čekaju nas 2 utakmice od 3 dana. Koliko god da su bili, pomoglo je nešto i rekao sam i malo prije da sam zahvalan fizioterapeutima i kondicijskom treneru koji su mi i jučer i danas pomogli i testirali smo je li uopće može i evo, uspješni su bili testovi i svi se borimo za Hrvatsku. Mislim da kogod je u mojoj situaciji da bi svi ovako ušli u utakmicu i igrali koliko god možemo. Da, ne znam jesmo ikad imali takvu situaciju, ali šta je tu je. Svi smo u istoj situaciji u grupi našoj. Mi trebamo dalje vjerovati da možemo ući u polufinale, uopće ne trebamo se opterećivati kako će ovi ostali odigrati. Vjerujemo u nas, gledamo u nas, idemo još po 2 pobjede i šta bude, bude.